mbok eneng apa to Le kok celak-celuk ae. Aja guyu. Masa ngene iki puantes dadi mbok-mbokan. nggih pantes ya apa meneh nek aku disikur mbok Tapi durung tau manak ya piye? aku njaluk dikawinke Bagus ganteng dhewe karo prawan glugu kene cekit to ya mbok ngaduk mbok simbok wateng guluwe ana ketan aku tukokno simbok bilung wis gedhe ana prawan coba lamarno iya mbok dicampuri klopo parutan terus ya mbok tole rapine kembang maksudnya paling penting golek penggawean aduh simbok penting kawinan aku iki mbok wis mendem wedoan aduh simbok ra bisa turu awan bengi pengen ketemu yet ora gampang kudu bisa golek sandang panganan yen nuruti mandemu apa bojomu mbok pakani watu yen mangkono mbok piye to Le aku tak nyambut gawe